Crna tanjanika sporadično se gaji još u nekim selima naše opštine. Van teritorije opštine Negotin ima nešto u okolini Kruševca, Velike Drenove. Međutim, to su sve male površine i ono što je karakteristično. Ima i ovde u okolini Negotina, u našim selima, ali nijedno područje nije dalo takav rezultat, takav kvalitet kao što je Bukovsko brdo. Tajne Bukovskog brda. Bukovo ima tu privilegiju, kažu oni kojima su svitanja najdraži deo dana, da prvo bude suncem upasjano, pa tek slede druga brda i uzvišice iznad Negotina. To brdo od sunca zlatno, od grožđa crno, bremenito, osnov je pretpostavke duge tradicije gajenja vinove loze u Negotinskoj krajini. O tome govore brojni arheološki nalazi, a jedan podatak iz 1790. godine iz vremena austrijskih okupacionih vlasti kaže da je na ime poreza na prihod od vinove loze ubrano 10.000 forinti, što je u poređenju sa porezom za ostale privredne aktivnosti dokaz da je u Negotinskoj krajini vinogradarstvo bilo u to vreme najznačajnije zanimanje. Pojava filoksere i plamenjače 1890. godine u krajini bio je veliki udar na tadašnju privredu. U traženju spasa za vinogradarstvo otvorena je škola za vinodelje i voćare 1887. godine pri manastiru Bukovo kraj Negotina. Nakon 4 godine školu je preuzelo Ministarstvo narodne privrede Kneževine Srbije. Davne 1890. godine na predlog Ministarstva privrede Srbije dat je predlog da se na potesu Bukova formira poljoprivredna škola, odnosno tada se zvala Niža vinodeljsko-vinogradarska škola. Na osnovu rešenja Ministarstva privrede za direktora je predložen Milutin Savić i lično dolazi ovde, izabira potez i mesto gde će se formirati škola i graditi objekti za poljoprivrednu školu. Škola je počela da radi 1891. godine i prve 2 godine radila je u manastiru Bukovo, koji se nalazi ovde u neposrednoj blizini. Manastir Bukovo je posvećen Svetom ocu Nikolaju Čudotvorcu. Nalazi se 4 km od Negotina na putu Zaječar-Negotin na padini Bratujevačke kose. Pisani podaci o ktitoru manastira ne postoje, ali je više predanja koja o tome govore. Prvo predanje o osnivanju manastira vezuje se za Svetog kralja Milutina i samim tim 13. vek. Sveti kralj Milutin je u znak zahvalnosti Gospodu koji mu je darao pobedu nad bugarskim knezom Šišmanom 1291. godine podigao manastir Bukovo. Drugo predanje se vezuje za Svetog Nikodima Tismanskog, koji je boraveći u ovim krajevima na povratku sa Svete Gore podigao manastir Bukovo, manastir Manastiricu i manastir Vratnu. Zna se da je Sveti Nikodin Tismanski osnivač manastira Vratne, pa se samim tim i na osnovu tih historijskih činjenica pretpostavlja da je također osnivač manastira Bukovo. I treće predanje koje je primerenije vezano za samu arhitekturu našeg manastira, odnosno crkve, da je manastir podignut u vreme srpskih despota, dakle prva polovina 15. veka i da ga je podigao neko od lokalne vlastele. Do oslobođenja od Turaka 1833. godine Bukovo se u pisanim izvorima javlja samo nekoliko puta i oko samog imena manastira postoje različita mišljenja. Jedni tvrde da je manastir dobio ime po bukovoj šumi koja ga okružuje, drugi pak kažu da mu ime potiče od ptice močvarice buka, koje je ovde bilo mnogo u vreme dok nije isušen negotinski rit. Ono što je u manastiru Bukovo ostalo od prvobitne konstrukcije ili živopisa manastira nije mnogo. Međutim, važno je da je sama crkva nije bitno menjala svoj izgled. Danas u crkvi je
u najvećem delu zastupljen taj treći, poslednji sloj živopisa iz 1902. godine, nastao po nacrtu Stevana Todorovića i radio ga je slikar Milisa Marković. Kasnije, dakle, između Prvog i Drugog svjetskog rata, manastir je, što se tiče same arhitekture i uređenja, najviše promenjen. Tada je dograđena ova kolonada, tada su dograđeni potporni zidovi, rađene su nivelacije čitavog terena jer je manastir bio na padini i konaci su, koji su inače već postojali, već bili podignuti samo na izmenično obnavljanje. U poljoprivrednoj školi Rajko Bosnić u Bukovu od 1891. do 1993. godine rađeni su svi građevinski objekti koji se i dan danas nalaze na potezu Bukovo. Podignuta je škola, internat gdje će biti učenici, podrum za vino, stočarski objekti, a zasađeni su vinogradi, voćnjaci, uređena botanička bašta i sve ono što je trebalo da prati jednu nižu vinodeljsko-voćarsku školu. Škola je radila tako sve do 1927. godine, kada opet na predlog Ministarstva privrede prerasta u srednju poljoprivrednu školu. I prvi učenici ove škole, a njih je bilo svega 20, bilo iz svih okruga tadašnje Srbije. Tako je bilo po ključu predviđeno koliko će dati Negotinski okrug, koliko Knjaževački, Kruševački, ali ukupno je bilo 20 učenika. I stvarno po završetku tih učenika, a škola je trajala 3 godine, svi su se oni uposlili sa zadatkom da šire razvoj vinogradstva na području cele Srbije. U procesu obrazovanja škola je beležila uspone i padove kao posljedicu ekonomskih i političkih prilika u zemlji, ali uprkos tome ipak uspešno odolevala svim krizama. Sa promenama, prateći aktuelne tokove, menjala je smerove i obrazovne profile. Trenutno se na smerovima poljoprivredni, veterinarski, prehrambeni, tehničar hortikulture i pekar školuje 350 srednjoškolaca. Ovdje je bio učenik Dobrica Ćosić. Ovdje su završili poznati doktori nauka, kao što su vinogradari bili dr. Laza Avramov, dr. Miroslav Milosavljević, pa Pekić koji je predavao na fakultetu oplemenjivanje voćaka i vinove loze i mnogo još doktora nauka koji su bili učenici škole. Škola je dala oko 10.500 učenika do sada. Đaci su dolazili i odlazili, ali je poljoprivredna škola na Bukovu uvek ostajala drugo ime za struku u oblasti voćarstva, ratarstva, povrtarstva, stočarstva i iznad svega vinogradarstva. Njeno posebno obeležje je bila vinarija i vina od kojih je i danas najpoznatija bukovska crna tamjanika. Na terenu poljoprivredne škole podignut je ampelografski vinograd, odnosno sortimentski vinograd u kome je bilo preko 250 sorata. Znači, malte ne, ono sve što se gajilo na teritoriji Srbije, pa možda i bivše cele Jugoslavije, tu je bilo smešteno. Međutim, sticajem okolnosti, taj vinograd je završio onako kako je završio, ali su ostale određene sorte koje su karakteristične za Bukovo i za vinogorje Negotinsko, odnosno Mihajlovačko vinogorje, Negotinsko, Rajevačko vinogorje. Krajem 19. veka krajina je imala najveće površine zasađene vinovom lozom u Srbiji. Od autohtonih i starih sorti ovdje se neguju bagrina, začinak, prokupac, vranac i smederevka. Bagrinu su danas zamenili italijanski Riesling, Sauvignon i Semillon. Začinak je sorta grožđa koja služi kao bojadiser, ali ono po čemu je Negotin ipak jedinstven je sorta crna tamjanika, čiji kvalitet i prinosi ovdje odskaču u odnosu na ostala vinogorja. Po proizvodnji vina od ove sorte nadaleko je čuvan podrum poljoprivredne škole Bukovo, nadomak Negotina. Škola raspolaže sa oko 3 hektara tamjanikom, crnom tamjanikom. Nekada je škola imala 25 hektara vinograda, a danas samo 7,5 hektara. Uglavnom su zastupljene visoko kvalitetne sorte. Beli burgundac, Semillon, Sauvignon, tu je rajnski i italijanski Riesling.
1 hektar je pod stonim sortama, čisto da učenici prilikom rada upoznaju kako izgledaju sorte po nazivu, kako izgleda muskat Hamburg, Afusali, kako izgleda Antigona, Negotinski Rubin, Smederevka, muskat Otonel. Ipak ponos škole je crna tamjanika. To je sorta koja ima funkcionalno ženski cvet. Ona traži oprašivača. A od oprašivača koristi se crni burgunac, Cabernet Sauvignon i Merlot. To su sorte koje su poznate kao dobri oprašivači. I ono što je najznačajnije, taj odnos treba da se kreće 75:25%. Znači 75% je crna tamjanika, 25% su oprašivači. Posljednjih godina je poraslo interesovanje za gajanjem autohtonih sorti u Negotinskoj krajini, posebno sorte crna tamjanika, ali dugo nije bilo rasadnika koji bi ponudio sadni materijal crne tamjanike sa pratećim sertifikatima kao dokaz o poreklu. Bar je tako bilo do sada. Poljoprivredna škola u Bukovu je uložila napore da se jedan deo zasada umatiči i u tome uspela 2009. i 2010. godine. Rasnik postoji od 1980. godine. Znači, deda moj započeo proizvodnju, tada je postoji firma, a ja se bavim od kad, pored mojih, znači ja se bavim sa njima, proizvodnjom. Što se tiče repromaterijala, kalim pupoljaka i nabavljamo od škole Bukova, na primjer, koja nam daje crnu tamjaniku i crni burgundic. Mi za sada nemamo bezvirusni materijal, imamo samo standardni, ali u daljoj proizvodnji morat ćemo da obezbedimo i bezvirusni materijal. Domaće, odomaćene, naše ili autohtone najčešći su povodi rasprava u stručnoj i laičkoj javnosti. Mnoge autohtone sorte, kako ih nazivamo, imaju zapravo neko drugo poreklo, ali se tako često nazivaju jer se od vajkada gaje kod nas, a često nema validnih podataka kada i odakle su ovde došle. Tamjanika je jedna od tih sorti za koju nismo sigurni možemo li svojom da je nazovemo. Ovde se gaje od vajkada, pa je stoga i nazivamo autohtonom sortu. Međutim, u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom radi se i na identifikaciji autohtonih sorti. Validan podatak o nekoj sorti može se dobiti samo DNK analizom koja bi pokazala koja je u stvari to sorta. Metode genetske identifikacije autohtonih i starih odomaćenih sorti kao pouzdane mogu dokazati ili opovrgnuti tvrdnje o poreklu neke sorte, a sve ostalo, morfološke procene, tehnološke karakteristike su u domenu pretpostavki. Uzorci su, kažu, poslati u institut u Italiji. Očekuje se rezultati te DNK analize, a onda ćemo konkretnije moći da pričamo, znači, o samom poreklu sorte, jer sve ostale manje više, znači, nagađanje. Uvek imate sorte koje razni vinogradari, odnosno i u različitim zemljama svojataju kao svoje, tako da mi je, znači, nazivamo autohtonom sortom jer se dosta dugo gaji ovde, ali, kažem, ipak imat ćemo validnije podatke nakon toga. Treba pre svega zadržati ono što vredi, a da bi znali šta je to što vredi, potrebno je ispitati karakteristike autohtonih i odomaćenih sorti u pojedinim krajevima, da bi se utvrdilo koje su od njih pogodne za dalje gajenje i u kojim područjima Srbije pokazuju najbolje rezultate, pa u istim njihovo gajenje preporučiti. Iskustvo sa crnom tamjanikom odnosi se pre svega na ovaj kraj i prvenstveno, znači, na potez Bukova u Negotinskoj krajini, gde sigurno postiže izuzetne rezultate pre svega zbog klimatskih prilika, zbog zemljišta, zbog lokaliteta, znači i ekspozicije, sve to utiče, znači, da ona daje takve rezultate. Pristalica sam da svaki kraj treba, znači, imati nešto svoje karakteristično, da crna tamjanika, obzirom da je pokazala ovde ovakve rezultate, tu bi trebalo, znači, da se potencira, jer možda bi neki drugi krajevi pokazali da ona ne pokazuje u njihovim slučajima takve rezultate. Ovo vinogorje nalazi se na istoj geografskoj širini kao i Bretanja u Francuskoj. Obuhvata oblast uz reku Timok na krajnjem istoku Srbije od Negotina ka granici sa Republikom Bugarskom.
Ovdje su skoro sva naselja imala vinograde, ali najveće površine pod vinovom lozom pripadale su atarima sela Tamniča, Rajca, Rogljeva, Smedovca, Beljkova i Brusnika. Neka domaćinstva u ovim selima su imale i po 100.000 čokota vinove loze. Austro-Ugarska je do 1911. godine imala svoj konzulat preko koga je trgovala krajinskim vinima, a vina su se izvozila brodovima preko luke u Radujevcu na Dunavu. Tada su ona nosila epitet najjačih u Evropi. Danas se smatra da se u privatnom vlasništvu nalazi oko 400 hektara vinograda. Radimo mi na širenju ove sorte. Ona nije predviđena za širenje van ovog vinogorja. Ona možda se gaji u Negotinskom vinogorju, možda se gaji u Mihajlovačkom, Rajačkom vinogorju. Pored naših površina, evo, unazad 2 godine i manastir Bukovo je sticajem okolnosti obezbedio sadni materijal i podigao skoro 2 hektara, ne skoro nego 2 hektara. Od 1972. do 1994. godine Bukovo je bio ženski manastir. Dolaskom vladike Justina na tron timočkog episkopa u Bukovu je ponovo muško monaštvo, a manastir doživljava novu veliku obnovu. Kada su 1994. godine kao bratstvo monasi došli u Bukovo, ovdje je postojao samo jedan čokot vinove loze, crne vijale. Inicijativa za podizanje vinograda pre nekih 10 godina došla je od vladike Justina, koji je tada rekao da će se iza ekonomskih zgrada podići vinograd, jer to je blagosloveno za ovaj kraj. Jedini vinograd Crne Tamjanike za koji smo znali je vinograd Poljoprivredne škole Bukovo, koja je u našem komšiluku, koja je podignuta na manastirskoj zemlji, sa kojima Bogu hvalimo lepu saradnju. Ali u tom trenutku škola nije imala umatičen vinograd i nije mogla da da odgovarajuće papire za te kalem grančice, vijoke. I sačekali smo, profesor Rade Stanković je se prilično potrudio na tome da se školski vinograd umatiči, da dobije zvanično kao matični vinograd dokumentaciju i 2009. godine je škola dobila i tada smo stvorili uslove da od njih uzmemo kalem grančice, vijoke i na kalemu. Angažovali smo za to našeg čoveka, Mileta Ćimovića, koji je naš prijatelj i poznanik, koji se bavi kalemarstvom. On je uzeo vijok iz škole na kalemiju i tad smo došli do sadnica, tako da u kasnu jesen 2009. sadimo vinograd. Brojne su svedočanstva da je manastir Bukovo davnina imao vinograde i proizvodio svoje vino. Nažalost, sve je to ostalo samo u zapisima i sećanjima. Čak i u nekim knjigama i stoji tačno koliko je manastir predavao vin i ti vinogradi su i bili otprilike na ovom lokalitetu koji je sada ovde i na lokalitetu preko gde smo mi sada ponovo podigli vinogradu neku površinu od 8,5 hektara. Manastiri su od postanka uvek formirani po principu ekonomske samoodrživosti, na mestima bogatim vodom, šumom, a osnivačkim poveljama bogato su darovani posedima. Naša vrlo isplativa ekonomska delatnost vezana za održanje manastira jeste krojačka radionica. Druga radionica koja je ekonomski važna za nas jeste i stolarska radionica, stolarsko-duborezna radionica, takođe prvenstveno namenjena za opremanje crkvi i naših konkretno potreba koje su nakon izgradnje konaka veoma velike. Uzgajanje vinograda je novija delatnost u kojoj smo ušli pre nekoliko godina nakon najave i konkretno povratka dela imanja koje je bilo oduzeto nakon Drugog svjetskog rata. Računamo da će to biti veoma isplativo ekonomski i vrlo važna stvar za čitav kraj. Tako je Božji blagoslov na ovom delu zemlje i nadamo se da će i trud oko toga biti isplativ i svrsishodan kako u materijalnom, tako uopšte i drugom pogledu. Već naredne godine u manastirskom vinogradu očekuju i prvu berbu. Ipak o Crnoj Tamjanici se malo zna, a nauka i struka su se malo ili ni malo bavile ovom sortom. Upravo vinograd manastira Bukovo poslužit će inženjeru Dejanu Stefanoviću za naučni rad o Tamjanici.
Moje interesovanje znači, za crnu tamjaniku potiče još od srednje škole, srednju školu Bukovo, znači koja ima dugu tradiciju gajanja crne tamjanike. Kasnije sa završetkom poljoprivrednog fakulteta i upisom doktorskih studija osjećao sam, da kažem, i neku potrebu da sortu koju mislim da sigurno vredi sačuvati od zaborava, da treba prići malo i sa neke naučne strane, u smislu da jako malo tekstova vi možete naći o našim konkretno autohtonim sortama i u ovom slučaju o crnoj tamjanici. Praktično da nema ni mnogo nekih ozbiljnih pristupa toj sorti i nekih validnijih podataka. Više se to svodi na neko iskustvo, znači u gajanju te sorte. Tako da odato je znači i to interesovanje, a i kažem i neka dužnost, pošto eto, osjećao sam i neku potrebu, pošto potičem iz ovog kraja. Mnogi će reći da je tamjanika sorta za vrhunska crna vina, da je pitko i harmonično vino, veoma prijatnog ukusa i mirisa, a posebne slasti koja potiče od neminovnog ostatka neprevrelog šećera. Obrano i prerađeno grožđe u širi sadrži čak od 28 do 30% šećera. Tamjanika je izuzetno jako vino neponovljivog ukusa koje se preporučuje samo u umerenim količinama. Onima koji su bili u prilici da je probaju, tamjanika je postala omiljeno vino. Proizvodnja tamjanike išla je u one svrhe gde se malo troši, a gde to degustiraju i piju delegacije određene, predsjednici država određenih. Mogu da spomene slobodno da je pokojni predsjednik bivši Tito se snabdevao sa vinima iz podruma škole Bukovo. U poljoprivrednoj školi u Bukovu kažu da se prava, originalna tamjanika danas može probati i kupiti samo kod njih, ako čovek traži pravu tamjaniku. Kupci dolaze iz cele Srbije, javljaju se ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske, a u manastiru se već spremaju za prve litre svoje tamjanike. Što se tiče manastirske vinarije i proizvodnje vina, naravno da smo dugo i ozbiljno razmišljali o tome, jer je to jako zahtevan posao proizvodnja vina. Svesni smo da tako ozbiljnu stvar treba raditi sa stručnim ljudima. Mi imamo saradnju sa Poljoprivrednim zavodom, odnosno tom savjetodavnom stručnom službom pri Ministarstvu poljoprivrede, koji nas konkretno savjetuju u oblasti vinogradarstva. Imamo odličnu saradnju sa vinarijom Vimid, koji su nam stručni saradnici u proizvodnji vina. Vladimir Frunzarelović, jedan od vlasnika vinarije, je tehnolog i planiramo dalju saradnju sa njima. Vinarija Vimid krenula je sa radom 2010. godine. Miloš Milošević i ja smo krenuli sa proizvodnjom vina. Ideja je da to budu sveža i mlada vina, u svakom slučaju autohtona vina. Sam pristup samoj preradi grožđa i proizvodnji, u samom procesu proizvodnje vina se bazira na što manjem tehnološkom tretmanu vina u toku procesa proizvodnje, što ima za posljedicu, odnosno za cilj da vino ima autohtoni karakter Negotinske krajine i ovog, znači, podneblja. Ono što se treba izdvojiti iz celokupne priče o manastiru Bukovo i našoj saradnji će biti crna tamjanika. Ovo je odnosno neindustrijska sorta, čiji će, odnosno izazov bavljenje ovom sortom, ovim poslom će biti u narednim godinama i naš izazov. U poljoprivrednoj školi u Bukovu preporučuju u umerenim količinama konzumiranje tamjanike kao preventivu kod kardiovaskularnih i duševnih oboljenja. Naučna istraživanja su pokazala da je zahvaljujući antioksidantima crveno vino korisnije nego pivo ili druga bezalkoholna pića. Na drugoj strani poznato je da alkohol ima antidepresivna svojstva, opušta i stvara osjećaj raspoloženja i zato se veruje da smanjuje krvni pritisak. Nasuprot tome, dobro je poznato da alkohol može da vodi u hipertenziju. Razrešenje ove kontradikcije je umerenost.